Ya teman-teman, semoga pendakian kita kali ini lancar. Amin. Selamat sampai atas, selamat juga sampai pulang. Nggak ada yang kenapa-napa, sehat semuanya. Amin. Ya kan? Sebelum berangkat, angka baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Ya kan? Berdoa dimulai. Doa selesai. Yuk. Udah belum? Ayo. Lembu, Hoi. You got me, baby, I got your back. Looking at you, thinking about all of the ways that you know me. I can't get enough. We got the future burning the past, good and the bad, making it last. We are what I want and I want what I already got. When you come through